Alpha Mizo Production YouTube channel and tule ngai thatu te chibai vekule me ni thum sang hi som ni pali ania Mizoram thu tharte India ram thu tharte Myanmar lam thu tharte le Israel le Hamas Indona lam thu tharte kangai thaho dona abultan nan Mizoram lam thu thar hi ngai thama saber te ang voin me ni thum sang hi som ni pali khan CMO conference hola thu thar la khom tu te kom na Chief Minister Pulal du oma chuan Saski Summan dan chu Ministry of Finance noi omvek nin second installment pule turin na chu za som sari panga zo angai thuwa soya hei zo man ani lo chuan Alep Street ti soin tuna an pu na chengwai bel chejang hi somthum pathum point pathum paruk leps anga soi chu sarkar masa atanga na anlo in pek to za som sari panga an la zo lo wanga second installment an mu thei lo ani atia sarkar masain na atho muana wangin a mukim thei lo jok ti asoya diklo taka in pu na om thin chu mi pui ti chi ai mai thin tu ani awangin chin thana nei lo atha le tia saski noya na chu engma kan selom lovin ZPM sarkarin atho chun zom zela tia pulal du oma chuan saski chu ripui lenga wanga chom dolna ani angin to phun nei turani atia tuna po Mizoramin adon tur chengwai bel chejanga po chengwai bel chejangi somnga ati yamania Mizoram chuan malak na tur project som pariat lai sarkar lai puya athe lut tia soibok zona changin chief minister chuan tun naya MZP10 MPSC nalak fellonia an soi chungchang chuichiang tura Mizoram sarkari narwat puem lalman zuala IAS retire chuan MPSC nalak dana til fellow mulo watia Chief Minister Soidanin puem lalman zuala hian a chui chian na correcting fluid manga no re chu uluk taka enin a mu thei thu a soya hei hi adik ngai ti fin fia ani ti soin a report chu sarkarin rin tla ka angai ti a soyani Chief Minister Pulal du oman MPSC nalak dana til fellow a omlo ti a chui tu puem lalman zuala report a alang ti a soya Voin Chief Minister Conference hola thu thar the dar tu te kom na zona changin he thu hi asoya achui tu EO report chu sarkarin apom to ti asoi bokani Chief Minister chuan MSSB thia ani nuwa MPSC chu thuam chak zelani ti asoi bokani BJP Mizoram chuan tun naya Union Home Minister Amit Shah thu soi asoi ang milopa post dar om chungchanga Mizoram IGP Pulal biak thanga khiang te hna FIR an the luta BJP Mizoram in an soidan chuan tun nai khan social media lama Amit Shah thu soi ni om tak BJP a sarkar le chuan scheduled tribe scheduled caste other backward class reservation li ani yang tin thu the darania hemi chungchanga hian Delhi police te hna FIR the lu ni ma se he thu veki state rang Mizoram ti amin the dar vek kania a the dar tu te thu dik hril an ni nuwa po an the dar chun zom zela wangin dan anga an chunga sem na pek ani theinan state ina FIR thelu ani ti asoi hei mai hini lovin sa khwana thila thu dik lo manga beina BJP hiana tok chamchi ti asoya FIR thelu thin nin tun tuma ero chuan central thuron anga chakjok an malak ani theinan state police ho tu tan hena FIR thelu ani ti asoyani political party kan niangin politics sa in be na sang kan tok turani ti kan poma ma se dot le sa khuana manga mi puiri ru lakoi thei zonga be na ero dan anga khem an ni zel theinan le thudik hailan ani a mizo mi puin rin tur le zui tur dik kan hmuwa kan riat theinan political party te po mi puin hna thu soi thin turin kan nge na Mizoram development tak tu ma tanga kan be seile kan du em alo thlen theinan BJP Mizoram chuan thei top kan chua zel dona party sang in mi pui ma a kanin zotna an manifesto ti puitlin hi kanin elna ni jok turin political party te kan chau du ani ati Congress party huai tu Priyanka Gandhi Varda chuan Dubri Assam election rally nei chutel puin Assam le sarkar lai puyaro rel lai Bharatiya Janata Party BJP chu sarkar na an chan chungin an hausa chak le ti asoya
rian ka chuan BJP chu kumsom chungin khowela party ho saberan ni man thu soin Congress chuan kumsom sari chuang rorel ma se BJP angin an hausak pha velong ni na soi asama BJP kai ruai sarkar po rian ka hian be chun zomin miswal rual lalnaram mafia ras siam apua rian ka hian Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu poi khoina lian tham tak taka in nam noina neya apu ba ka Narudin Asmal All India United Democratic Front AIUDF nen aru ka thok duna apu bokani Congress ruai tu hian Prime Minister Narendra Modi chu hursual na thu boy or mek Karnataka MP Praswal Ravana athopa wangin natakina soisel tel bokani BJP chuan electoral bond an chor leti soin kumsom chungin khowela party ho saber ni na an nei phani atia Prime Minister chu minol pui har satna hrethiam lova puin Assam chunga na tho tur nei lo tamlu tuk chu mangan thla ka ti thua soya Assam Chief Minister le Cabinet Minister te chu minol pui har satna sut kiam tum lova mi malham thatna chau ngai tu apu bokani Myanmar lam thu thar ngai tha ang Myanmar sipai ten an ram fuai tu an pai thak tak Dong San Suu Kyi kholum lu tu ka wanga atan na jela tanga son chua ani thu soi ma se sipai sarkar chuan tun thlengin khoi muna nge an da an la soi lang lo Dong San Suu Kyi hi sipai ten civil sarkar thu nei nan be chu nuwa ren zui ania thu boi sang sang siam sakin a thu boya te hian thiam lo chantir ania a chen na ina hun enge mo chen an ren nuwa an ram khopui nipido tanina da ani heti lai hian tun maya Myanmar ram kholum lu to ka wangin April ni som le Parukhan atan na huna tangin son chu ani ti an soya son chu ani ni hian nipido a hian kholum lam hi 14 degree Celsius atling hialani sipai sarkar hian kumsom sari le pariat mi Suchi tan na mun son sakani nge ti anem ngeta ma se an da na munero an soi chiang du lo sipai thu puang tu chuan kholum lu tu ka wang hian tan ina tang zinga kum upazok te tan ruam man na siam sakan nia an son zinga hian president pai thak tak uin min po atel nia soyani bok Dong San Suu Kyi son chung changa rin thuwa tam hle a Singapore News Channel CNA chuan tanina tang hian lak chu ani lova a umna sel chau thak sakani ti na tar langa Suu Kyi hi afapa London a cheng Kim Erase Point anu omna tak khi a hriat bik lo thu sain tanina emo sipai ho tu emo per ina emo ani mai thei tin yanguna a ina chuan da ani lo ti ata langa sipai ta chuan anu an son na chan chu khongai na lam ain man tang kai an tum na wang jok niarin thu sain sipai ho tu te hian sipai sarkar do dala be tu ten nipido an nai zel chuan anu hi in phen na atan an man maya lau thua soyani tun naya sipai sarkar do dal tu helpo rang rang intel khom te chuan sipai te hian be ngor hle a sipai te kuta tang hian mun enge mozat an lak sak to bok ba se an ram khopui ber ero sipai te hian an la thunun ne hle thungani Chinland ram zophai kale township khopui chip khwa chu SSC 10 March ni som ni khan drone mangin mei khu bom man thaka Methodist biakin bul pulal so ma inchu thelman lovina kangral veka helayan be hun lai bok hian pin khung le khwa an hal bokani April 30 lam khan SSC 10 tha ron tho tharin khopui chip khwa chu an hala mi pui an om mu mal vak to lowa in kang tam taka oma khopui chipa in kang ral hiat thahnem hlea amai ro chu fel fai taka list ti fel thei alani lo ti tual chung mi pakhat chuan zofa journal a hriat tirani Chinland ram zophai kale township tho pido tha khwa military council SSC sipai ta chuan civil poi soilo lalpu le pu babu chu rong takin an thatti tual chung mi pakhat chuan soi pido tha khwa hi military council SSC sipai ten mei ni khata tang khan jing chun jan zomin an hal chun zom renga tual chung mi puiten khwa hian chua sana khwa a inom te chu hal zelin tual chunga om lalpu le pu babu te chu SSC ten rong takin an thatti mei ni hi kham hriat ania pido tha khwa hi ala him lo thu le SSC te hian thei top chua kale marlam an nor zel thu a muna om CDF KKG ho tu pakhat chuan zofa journal hriat tirani
Chin State paletua township a Bangladesh atanga sahim na zonga lo lut te chu tual chung mi puiten lo dong song turin Arakan army te chuan an phutani paletua township miza khua a Bangladesh atanga Rakhine mi in sang khat vel lo lut tur an om nia soyania kho khata mau sang khat theu sa turin ten mi pui te chuan phut luiani Bangladesh atanga Rakhine mi lo lut te miza khua anom na turatan hian kho khata mau sang khat theu an satira kholian deuh te chu mau sang hi an satira kala chong huam chunga khua zong zong te an omna lo buat sai turin an phuta Bangladesh atangin chung ko engzat nge lo lut don kan threlo then khat chuan chung ko zaruk an ti lain chung ko sang khat tia soi an om bok tin paletua township a tual chung mi pakhat chuan a soi te hian April thachma atangin kala chung mun vela mau sang khat theu an satira me ni thum ma sat zo turin anin tiam tirani ten an phut luina thu hi thu dikani thu paletua township a mi pui huai tu tan he na tanga ria tani bok thu dik takania kan ria dan chuan Bangladesh atangin chung ko sang ni ve ron lu tura ria tania tual chung mi pui te thingle mau min satira miza khua kan che khol tin paletua township a mi pui huai tu te chuan an soya Bangladesh atanga chung koron lut tur zathi Zalen media chuan nem nge na chia anei lova ten April thachung khan paletua township a miza sinletwa cheleile khodang te po an fangkwalin meeting an neya tual chung mi puite sipaya tang tura norlui mai an rel thu hriatani Myanmar Military Council ten thunei na an lak kumthum chung hian mi pui sangli le zakot chuang an tha to jinga meichia zakwa an tel thu Assistant Association of Political Prisoner AAPP 10 mei ni khat khan an thu chua an tar langa AAPP chuan Military Council ten thunei na an lak kumsang ni som ni pakhat atangin kumsang ni som ni pali April ni som thum thlenga an chin chi atanga la ka nia nunna chan ta jinga hian naupang zaruk som thum za som pa ni point pasari an man jinga an tha sang khat za sari som thum pakwa za som thum panga an ni bok thi jinga sakang region a mi sang hi chuang za somli an oba an tam ber boka Mandalay Magui Yangon le Bago region in an dotani heng ba ka hian mi pui sing hi sang ruk zanga somriat pariat an man jinga mi sing hi zathum som sari panga chu an la heng mek boka heng an man jinga hian mei chia za som ni le naupang za pathum man tel bokani kumsang hi som ni pakhata Military Council ten thunei nan ponglak nuwa India ramlama sahim na zonga Myanmar tan mi som thum pariat te chu mei ni ni khan atum khatna tan Manipur state atangin anom na muna an thon hoti State Chief Minister N Biren Singh chuan soya Military Council tele Arakan army te anin be rang awangin ral tlan te thon ho chungchanga chol kartel an muan chan thu Reuters chuan ata lang Myanmar atanga dan lowaron lut te hi clear ran omlovin state sarkarin ma alak chun jom zel don thu Manipur State Chief Minister chuan soya Military Council ten thunei nan ponglak nuatangin tual chung mi asang tel le Military Council sipai azatel India rama sahim na zongin an luta heng ral tlan te hi India sarkar chuan tha ti lawa wangin ramri hung le visa tel lawa ram pani in kalpo na po an khar hialani Chin State Mindat Township Sarket Tru huam chunga mun pakhat chu mei ni khat khan Military Council ten thlonain paun zanga arit bomin tum ni an bom thu Mindat Township mi pui ro rel tu pol tele tual chung mi pui tan an soya mei ni som le pakhat khan tum khat chahnuwa tum khat zandar som pakhat vela tum khat an beya wan le thak taken mi pui thi le hiam anom lo ram nuaya le tangkara te an tlan chiani tin Mindat Township mi pui ro rel tu pol jinga cho I han chuan soya mei ni khat tlai dar nga le chan ve vel khan Mindat Township Sarket Tru huam chunga khopa khat che vela jet fighterin paun zanga arit bom an thak ti thu hi Mindat khopuya tual chung mi pakhat poina soyani hemi nu hian zandar som pakhat vela khan a mun pa nga ya jet fighter pakhatin paun zanga arit bom pakhat an thak mon le thu hriat ani bok April ni som ni le panga apo khan Military Council ten
tho thei na in circuit tru bial chung 1 2 khwa a damdo ina pound zanga arit bom trum ni an thla ka wangin tual chung mi panga in nun nan chana ni som thum chuang an hiamani April ni som ni le panga vek hian military council ten tho na in circuit tru bial chunga voiza chuang bom man thak thu sia tani bok kum thum chung zet military council ten Mindat township huam chung an beina hian naupang telin mi somnga le parukan hliama biakin pariat le Buddhist temple pali baka chenna in somriat le pariat anti cheto ani Israel le Hamas in dona chevel ngai thateang Syrian Observatory for Human Rights chuan Nizam Khan Israelin General Intelligence Training Center aboma wangin Damascus khothlang lam le chimthlang lam thingtlang lama thilpuak ri anasa hle niin Syrian Observatory for Human Rights chuan atarlang mihring thi pariat anoma liam pariat anom nia report aumbok SOHR talan danin Damascus thingtlang lama naza khopui bula he center hi kumsang hi sompali khan Hezbollah nan la training baka detention center an mangzui tani kumsang hi som ni palitir lama tang khan SORA chian Syria ram chunga Israel beina voisom thum paruk aum to antia heng zinga som ni panga chu borua ka tanga beina nin som pakhat chule tanga beina niya heng be pui thang na hian target som sari pakhat vel ti chiata niya liam ponom nual chung zinga chuan ral thuam da na mun headquarter center le lir theite potelani Manipur lam thu thar toite ngai thale lok teang kan riat angin voin hi Manipura nei teitele kan unaw zong na thak ten kara buaina achua champhaphak avoi khatna ania hemini hi kan unaw zong na thak te chon ursun takin an manga kuki MLA telim te halin thutiam sang te po an la hei hi chunakina ground report lama chiang zokin kan ngai thanga Manipur buai chan abulpui ber hi mitam tak chuan kan la chiang lo mai thei Manipur zofa te del chin le nuai hausakna tam tak hi abul ber chu ani Congress sarkar lai khan le nuai hausakna tam tak ti an riat kha BJP sarkarin chiang le zual zokin an zir chiang ta an riat chian ta ka wangin mei te hian tlang rama khian ram nei tu ni na le thu nei na an nei si lawa naga le zofa te nor chuana tura tan tin an dan nei sa te assembly house an han ti dang lama ma se atakin an kalpui le hlei thei si lawani an nu rei lo te a mei te scheduled tribe status nei tumin an han beile a chu po chu All Tribal Student Union Manipur te an ngam le ta si lawa ti chuan mei te mang angin mei ni thum sang ni som ni pathuma khan zofa te be Bhutan nan Churachandpur district a anglo kuki war gate anron halta a tundin mun hi an thleng zui ta ni chuwangin mei te ho tumber khi chu naga le zofa te khi nor chua vet ani top maya ma se first face atan zofa te khi an be masata phot ani Manipur buaina hi politics communal thil ani lawa leilung hausak na le heroin sumdon na konga thu nei tu ni na inchu na ania atifia tu ni alang te chu pakhat na India ram mi hausa ton to Ambani hi birena mangin Modi Amit Shah ten an pot kwal panina Amit Shah fapa sumdong hausa tak kwan more atlo to anu loka Tengnopal district headquarter le tamu inkara lung ramat lamai mai chikhat sak tak mai chu ton za an phur chuaka Rajasthana test turin an phurluta a rizalero abaudai ni nalang birena khian more a meitei police commando omzenei takin ada luitlat bokani heti hi Manipur din mun ani awangin Manipura zofa huai tu tamzo khian Mizoram sut pui von hi andu mek lain anjinga ai gupta sabel ngai le birena thu som pek tha lei theilo ho khian lu anti hairi ani bermai zona atama mani dewa khan kanta lang to thonain hei hi kanta lang le lok teang Central Bureau of Investigation CBI chuan Manipura kuki zo me chia pani sarua ka mei te ten kong an zo pui chui chian na an nei ani kha charge sheet thelu ni to a
he thil thleng hi nikum jun thla a an video adar nuwa CBI hian a chui zui ani kha CBI charge sheet hi tun hnaya dar thar ni ma se nikum October thla a special just na thelu to kha ni a thil thlen dan chip chiar taka tarlan nin meitei mi puita chuan kho pakhat bein in an hal ba ka a chunga cheng te chu tharum mangin an bei bok nia tarlan ani kho mi puite lawat lan chia chuan ram hnuai laman pana an zinga meiche pahnih chu phain meitei pungkhom te hian saruakin kholai an fan kual pui zui ta ni meitei ho tlan chiat san tumtu te hi police motor an hmuwa an tlan lu ta heta hian sipai bang nu pui jok chuan police ta chu mun him lama huai turin lang ena ma se police lam chuan motor chabi om lo thuin an changa meiche pahnih le mi papakhat chu an pui lo bok nin tarlan ani CBI charge sheet a hian police motor lo om chuan chabi a nei lo nia a soi chu dot ani thuan tar langa motor chunga an chuan to hnu chuan meitei pungkhom lampanin motor chuan an kalpui ani anti charge sheet a chuan meitei pungkhom te chuan police motor chunga chuang mi pa pakhat le meiche pahnih chu pot chuakin an soi sak ba ka saruakin meiche pahnih chu kong an zo pui ta nia soi ania police motor khaltu chuan alaka in hum him na zong ku ki zo mi te chu motor atanga meitei lamin an po chuan nuwa chulai mun chu atlan chu san zui ve ngalani CBI charge sheet thelu hian meiche pahnih te chu saruaka kong zo pui an ni nuwa meichiat mi patna rongkain ti nom na an to bok tia ta langa tribal khobei tu meitei lam hian silai changkang le thatak tak AK rifle SLR insas le 303 rifle te an kengani CBI hian puitling paruk le kumtling lo pakhat chu a hu hawami pong swal tual tha le criminal conspiracy thubuai an siam sakani